Nzasi bantu bonke emphakathini bathanda bomculo ubaba uDlomo lona okhulumayo osebenza nomjabulisi noma osebenze nomjabulisi from 2017 bese ngophembe lemnandi kwaze waphinda waguqula ke igama waba umjabulisi kusebenze naye suka phansi umjabulisi ke befika kumina babesafisa ukuba ne-album base ngibakhiphisa unjiniya oqala uNano ngasebenza kahle noNano ngakhokha ngaphinde ngamphusha kakhulu ngigijima naye sisebenze nje kahle kuze kuba ukuthi uyemzumkhulu nakhona omabhuluka sasebenza kahle la ngaze ngisenza khona 24 hours ngacela umfowethu uMdumazi ukuthi akwazi ukufeature ukuze amkhuphule kwaba kuhle ngaphinde sasebenza sesiya eTax Studio la sisebenze naye waphama ingoma Majitam sisebenze nje kahle indlela besisebenza ngayo ke bekuwukuthi vele mina sukela phansi kwaqala ngiyamkhokhela eitudo ngiphinde ngenze yonke into ezindleko zemali kungakafiki lapho eqasheka khona kuze kuba kufika ukuthi uyaqashwa ngicabanga ukuthi umhlelo umcimbi oqala wangilekelela ukuthi amqashe umfowethu ke emcimbini intola so kwakuqala nje ukuthi hawu useyakwazi ukuthi aqasheke futhi ngabuyela kubona ngaba nikeza ukuthi bajabule kwangokuqala angisho ukuthi hayi le mali mhlawumbe izokhava mina ngoba kwangokuqala ukuthi bathola imali siqhubeke nje sasebenza kahle into ebingiphazamisa emsebenzi kamjabulisi ila ukuthi ngisebenze kahle naye ngase ngiba nomfowethu uGezani ube graphic designer la kade ngenza khona lo uGezani kade nje ngasebenza naye ke from amahlola mvula senza umsebenzi kuye ukuthi asenzele ama city cover uyasenzele nje neminye imisebenzi kumaciko kade ngisebenza nawo bengisebenzisa yena ngakwazi ke nabo ukuthi umjabulisi ngimuse khona from kophembe lemnandi ngimusa kuGezani noGezani abize ke imali yakhe njengendlela ejwayele ukuthi asebenze ngayo ngimkhokhele kodwa ukuhamba kwaba inkinga ilapho ukuthi mhlambe manje sisebenzile ngakhokha bese kubhaleka inkampani yakhe kwathi ungiphazamisa lokho saxoxa saqhubeka ke njengoba kuze kwathi ngo-2024 ngakhona futhi ukuthi ngenza i-deposit ku-Thuthani ukuthi Tax Studio ukuthi umjabulisi ukhipha saqhubeka ke njengoba kuze kwathi ngo-2024 ngakhona futhi ukuthi ngenza i-deposit ku-Thuthani ukuthi Tax Studio ukuthi umjabulisi ukhipha album ngo-2024 ngasheshe nje ngadeposita ngoJanuary ngokuvumelana sonke naye umjabulisi uthe makuzala ngoJuly saphinda futhi sakhuluma ukuthi hayi ake sibheke ukuthi kukhona ama-download akhe sabheka ngathola 10,000 ngawukhipha futhi ngamnikeza ukuthi aye e-studio kuThuthani kusho ukuthi ke yena ke ngaleso sikhathi ke uye emzimkhulu ngoba bebe-rehearsa khona ethi waya ko-rehearsa khona lapho kafika enza khona i-EP le ayenzile kodwa kwengazisanga yona ukuthi wenza i-EP ngabona sekuphuma ne-publish company ebizwa uGezani. Usho konke ke lokho ke kwangisurprise kwaqala kungixaka kakhulu kodwa
ngaqhubeka nokuthi no ngisabhukhele i-album. Kwawukuthi yena-ke uyabuya uthi no uyayimiss i-album ngoba-ke usaphusha i-EP. Uyenze ngokwakhe wayifakela yena uzozenzela yonke into kule EP. Yaqhubeka EP. Lokhu-ke okwenzakala ukuthi agcina ngayikhipha i-album ngonyaka odlule. Kuthande kungipha ukuthi ngingaphathi kahle uma ngibona ngakhipha i-album. Ngase ngicabanga ukuthi kambe iphi indlela engayenza ukuthi akwazi ukuthi ayikhiphe i-album kulo nyaka. Bekuyisifiso sami-ke leso. Njengoba nalonyaka ngenza ukuthi akuthi makhona imali engenayo bese njengendlela ejwayelekile ukuthi ngimnike imali yakhe nje hayi azokwenza ngawo umsebenzi, kodwa imali yokuthi nje aphile ngimnike leyo mali bese enye imali ngigcinela ukwenza umsebenzi njengokuthi abadlali bensimbi bekhokhelwe mina, mhlambe i-transport uthi ayigoli ngenza ukuthi ngikhokhe zonke nje indleko kusuka kuza kuma promo kusuka kubuye futhi kuze nje emsebenzini wonke ukuthi ngikhona umsebenzi wakho ukuthi nguphakamise njengale eminye ngiphakamisile. Ngicabanga ukuthi lokho obekade ngisakwenza kube nje-ke unfortunate ukuthi afike bezofuna-ke le mali kaMcineke. Ngase ngibuza ukuthi hawu Mjabulisi, ngoba phela sesixoxisana nawe indlela yokusebenza ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke umsebenzi bese-ke nginika leyo mali osuke uyidinga. Kodwa-ke mina kwami ngibala ukuthi ube 50% ozowuthatha bese lo munye 50% uba ngasekhampanini ngoba ngiyakhona ukuthi ngikwazi ukusebenza umsebenzi wakhe. Ilokho kade sikwenza nengiqhubeka nakho nokungekusho ebehlala ngikwenza, hayi ukuthi le mali ayikho 50% engangawenza nje kuwo wonke nje umsebenzi engilongaqala. Ayikho futhi i-percent mina engangathi ngiyalisebenzisa ukuthatha, kodwa phela kwi-contract kubhaliwe kanjalo kodwa angivazi. Ilokhu nje kokugcina ngoba ngiqonda ukuthi ngo-2024 kube khona imali ephumile yagcina singayenzanga i-album. Ngase ngiplana ukuthi lokhu funa ngenze show ukuthi yaphuma i-album. Kwengazi-ke ukuthi-ke mhlawumbe ngaze kube nesimo esifana nalesi esizokwenza ukuthi mina ngibe umuntu omubi ongavazi uMjabulisi wenza kahle kuyena nodle izimali, ngoba engikhumbula futhi ama-download, imali kama-download bekuthi uma esedinga ukubona ama-royalties bese ngenza i-screenshot ngithi naye khona bese ethi akhiphe malume siwakhiphe bese sikwazi futhi sibonisane kahle, ingabikho ingxabano, ingabikho inxushunxushu, qhubeke senze umsebenzi. Bekuyilo ndlela kade sisebenza ngayo. Angisakusho nje okuningi kodwa ngihalatha nje ukuthi ngale ndlela okubekwa ngayo, kodwa akuvaze kwaba isimo sokuthi uMjabulisi akakwazi uku-communicate nami ngezimali, njengoba namanje benginesithombe sokuthi funa athi enze i-album and kusamahlombe ami ukuthi ayenze i-album, njengoba last year bekufanele akhiphe i-album ngase ngideposithile vele nje early bese kulula kakhulu, abe ngakhipha nemali yokuthi akwazi ukufinyelela egoli. Leyo ngingenzekanga-ke ngoba uma ngicabanga wenze ngayo i-EP engibone ukuthi kodwa akubanga kahle uma ngakhipha i-album. Ilokho engingakubika nokungakubeka emphakathini nje kulesi sikhathi samanje ngendlela engibona khulunywa kabuhlungu ngayo ukuthi uDlomo noma i-manager abasebenza nayo idla imali engakwazi ukuthi uMjabulisi emnikeze imali. Ngiyabonga.